Bagong Pilipinas, bagong mukha. Hey! Walang prinsipyo, Puro salita. Hey! Ang mama mo, Ang mama mo, bagong Pilipinas, bagong mukha. Hey! walang prinsipyo, Puro salita. Hey! Ang mama mo, ang mama mo, imong mama, imong mama, imong mama. imong mama, buang ka, imong mama, Pati yung kanako, imong mama, imong mama, imong mama, imong mama, imong mama, batuan ka greaser on, greaser, ha? imong mama. Greaser ha, imong mama, Mama Yuter ba ka? imong mama, Mama. imong mama Japon, mama ng Pati yung kanako ron. batuan greaser, Patay ra ba sa kong tawo? slapit ka na ako greaser, ma. Lahat ba sa kong maglagot? Di ko malipay. Dungga, mong kaglapis. Good morning, class. I am Mr. Makabahugbogan, your mathematics teacher. Good morning, sir! Thank you, class. So, karon class, bago pa man kong teacher ninyo, wala pa ko kailan ninyo. Di yung kamutanan, kakailan ha. Ang akong nauna-hunaan sa pag-introduce sa inyong mga pangalan, ang inyong classmate, maoy mo introduce sa inyong pangalan. Para mga lingaw ta ba? Sir, ako yun na sir. Sige. Sige, ikaw daw. I introduce my classmate sir, Pidjot Lumokso Lapinig. Kay mulokso man guning mapakag lapinig sir. Pidjot Lumokso Lapinig, present. Ako sir. Next. Sir, kanin siya sir, si Abdul Jakol. Gasige naman siya, lulo. Abdul Jakol, present. Next. Sir, may introduce you, Pidong Makabong Kagbahaw. Ano kanin siya sir? Kasal, bunyag, lubong. Di niya pasayloon. Pidong Makabungkag Bahaw, present. Uban na po may usahay daw. Sige, next. Sir. O ikaw, Lastro. Kang dapit sa basurahan. Okay sir, I introduce you my classmate Arturo Magdadaro. Gitawag ni siya Arturo Magdadaro sir, kay Magdaro dun siya gamit turo. Unang gitawag siya Arturo Magdadaro. Ayaw kalinti sir, murag nauglipya. Si Arturo Magdadaro, present. Next. Sir, I introduce to you Gaudencio Makabawog kay iyang kuan man good sir o kay Bawog. Bawog. Dili tol ed. Thank you. Okay class, dili na nato na dugayon. So our lesson for today is all about mathematics. So, what is mathematics? Any volunteer? Ako sir, Yes, Mr. Makabungkag Bahaw. mathematics sir is our lesson for today. Sige, Mr. Makabungkag Bahaw, take your seat. Thank you sir. Anyway class, last week we discussed about addition and Construction! addition and Construction! construction. Ano na lang class. Let me ask a question from last week. If si Pidjot na ay 40 kabukpak sa snowbird, unya gikaon niya ang 30 kapak, usay naa ni Pidjot. Sir, ako sir. Okay, Mr. Jakol? Ay sir, ug na manggaling balik 40 nga ipak ng snowbear, unya gikaon niya ng balik 30 kapak ng snowbear. Naa siya pagkadalo sir, ug pagkahakaw. Dagan sa punta mihani sir, og gipangatagan pulaman mi unta. Wa ka diabetes ka pud og naputol na imong tiin buanga ka. Pagilo mo ay mong pangatawa ha. Kaya ako nalipay inyong tuba. Sir, O ikaw makabawag, unsa man? sir, masiyar ko sir, kahiyon ko. Nonsense. Kung magasugod na ganin ng klase, no? Ayaw mo pasangil o paggamit-gamit og CR. Sir, kahiyon na ko sir, makahidyo ko na ko short. Hindi, pangihian na mong short. Sit down. Di mo ganahan, ayaw mo paminaw. This is the answer. Do you all understand? Do you all understand? I assume nakamuta na nakasabot. Sir, What? I don't understand. From where? Asa dapat ane? From the beginning, Usay wala na mo nasabtan ane. Di ba? X has cancelled by X and X has cancelled by X. So that X equals 2X and 1X equals 2X. So that 1 equals 2. So what you don't understand? I understand. Sit down. Sir, I don't understand sir. From where do you not understand? From where? From last semester sir.